Ako mislite v pogled na rezultatot, da go zacvrstam očekujem. Ako mislite v pogled na regularnost, neregularnost, ne možem da kažem, ne znam. Videjki, nekoj nastani što se slučuva denovive, ne nalikuvat na feri demokratski izbori. Jaz včeraj imam sredba i so nabljudovačite i tije go znat to. Međutim, se nadevam deka sepak građanite ke shvatat deka izbiračko to pravo je nivno, no ne možemo da ne kažem deka veto to nego smetam za instrument na gradenje prijateljstvo i dobrososedstvo. Očekujem Bugarija, бидейки evo EU, da go sledi modelot na Švedska, Danska i Finska, koji beja glavni podržuvači na Latvija, Letonija i Estonija. Jedna od mojite prvi izjavi beše deka jaz nema da patuvam niti v Brisel, niti po svetot, osven ako ne me viknat, deka prvite sredbi bi sakala da gi imam so sosedite. Бидейки nije mora da gradime regionalna politika. Samo taka i vo EU, ke bideme posilni